Ki te rohe o te Wairiki ANE o tira ki te pūtake te tā more-tanga o te maunga o Mauao. E te tūai te kaupapa me taunaki e te kaunihera o Tauranga. Ko ia te karanga a te taurawhiri i te reo Māori mo te kaupapa a etahi tai ki ngā parakia reo rua a Tauranga Moana. Anei te pūrongo a Kiriama Wright. No, kia ora means? No. Kia ora means hello in te reo Māori, that's our native language. Kia Māori ai te noho a te reo Māori ki Tauranga Moana, e hara kau i te mahi waingohia. Every day we get letters to the editor, the rednecks are out in force, and that's great because it justifies why this program is so important. Ahakoa ngā tini heitara, ko tahi marama Pat Spellman, he kai whakataki reo i rirangi Māori, e pīkau ana i te kaupapa Tauranga te reo, ko te matua ia he whakatū tohu reo rua. So we've got things like your local, the Strand for example, you know, that's a main sort of street in Tauranga Moana. In te reo, that's Te Papa, and I would love for our locals to know that. Things like Leisure Island, you know, and even public toilets, pedestrian crossings, the library. Ko te whai i tēnei wā ki au atu i te rima te kau ngā tohu reo rua, ka whakatūngia puta noa i te taone. Ahakoa te taunaki a ngā iwi me te taurawhiri i te reo, e kore noa e pahawa ki te kore te kaunihera o Tauranga, e whakai. We want to ensure that everybody has the opportunity to learn te reo Māori if they choose to, and that means I'm going to have to put things up in public places, and the only way I can do that is if I get the big tick from TCC. A hei tā tēnei kōmihana mo te taurawhiri, me tautoko te kaunihera ka tika. Me tautoko ngā kaunihera katoa. Ko te wāhi uaua, ko te aki-aki, ko te whakatitina i ngā kaunihera ki te whakarite putea, hei whakatinana i wetahi o ngā oenei tono. Karekau tētahi māngai o te kaunihera i te wātea ki te kōrero a kano himai i te rānei, engari ko tā mātou e mōhio nei o ngā kai kaunihera te kaumātahi, toko whākai te tautoko i te kaupapa. So we're working with the mayor and the city councillors to essentially get the numbers, bro, so we can put that to a vote. Hei tōna ono wiki ka pōti te kaunihera ai rānei, me taunaki i tēnei kaupapa. He oia no tā Spellman, hei hu one one. Kiriama Wright, te karere.